ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба ин шабакаи мо. Ман ба шумо як каналеро бо номи Дилкушод тавсия медиҳам, ки шумо метавонед ҳамарӯза дар ин канал мухтасарулвиқоя, ки муҳимтарин чиз аст, гӯш кунед. Барои ҳама лозим аст ҳатман даромада дар ин канал обуна шавед ва ҳамарӯза мухтасарулвиқояро гӯш кунед. Ссилкаи канал дар таги видео, дар комментарий ва дар описание закрепит карда шудааст. صالحی که پیغمبر خدا دوستش می داشت، مردی بزرگی که یک قبیله بینهایت سرشمار رهبر بود، اما به حد خاکسار بود که حضرت انس ابن مالک روایت میکند، میگه در یکی از سفرها همراه همین جلیل ابن عبدالله بجلی بودیم. ما میگه از اون کم میکبیدیم، از بس که او سردار یک قبیله به حد سرشمار بود، پیغمبر خدا احترامش میکرد. این یک مشاور بود در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی. حتی این مقصد این شخصیتی بود که مشورت میداد مردم. همین بزرگ مرد میگه به حد خاکسار بود، میگه وقتی که طعام آماده میکرد منو میگرفت میبرد، میگه مقصد خدمت میکرد. هر روز میگه خجالت کشیدم، گفتم که آخه شما ایمو کلانتره، مقصد ما باید خدمت شما را کنیم. گفت هرگز این گپ نگو، تو خادم پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی، در ذمه تمام مسلمانان واجبه که خدمتی تر کنند. ببینید به حد مردی از عجیب و بزرگ بود است، بسیار صاحب جمال بود، قامت بلند بود است، سفید پوست بود است، بسیار بدولت و ثروتمند بود. خدا رحمتش کنه. همین خیل مقصد عقل و فراست داشت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همین وقتی اومد بیعت کرد، یکی از شرطایی که در نزدش گذاشته است در پهلوی نماز و پرداخت زکات، همین مشورت و مصلحت دادن به هر مسلمانی که احتیاج داره. و حتی حضرت میگه بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکات و نصح لکل مسلم. همراه پیغمبر بیعت کردم به شرط وجود آوردن نماز، به شرط پرداخت زکات مال و به همه که هر کسی احتیاج به نصیحت داشته باشه من او را البته نصیحت کنم. سبحان الله العظیم. حقیقتا مرد خدا همین کار را میکرده است. حقیقتا اما از بس که آدم زیرک ذکی بود استفاده میبردن از خدمتاش. در زمان خلافت حضرت عمر بوری میگن مردم در مسجد شدگیان، ناخواست میگه یک کس بود سر میتن، این بود به آواز همین خمسوخته، اگر همی گوز به آواز باشه بسیار بوی غلیظ داره. او آوازدارش با بخیر این به آوازش به حدش میزیده یاخی. میگه شکم زندان باد دسته خیرتمند، ندارد هیچ عاقل باد در بند. او میپرسد آخی او از شمال بند کده میشوه باد یاخی یک بعد که ترانکت میبرویه. میگه همون آدم و همون گوزیدگی بسیار خجالت کشیده است، خب استودگی که هر سو مشمش سر شد. بچه کسی سر داد، بچه کسی بودش بامد، کی باشه این شرمنده دیگه ایزاب کشیده است بیچاره. میگه همه حیبت لغتش کرده تکان هم میخوره، همه قرار شدگیه. به حضرت عمر گفت خونه بود گوزیده نگوزیدی، میستی مردم هم حیال کرده نمیره تورت کنی بیایده مردم رو باشونه بخونه دیگه. همین با بالای خجالت ترس موریمه حضرت عمر سیاست داشت که همه قرار شدگیه. و میگه هم به حضرت جلیل ابن عبدالله بجلی گفت یا امیرالمؤمنین چی میشه که همه کسب خیزیم بریم یک تورتی توزه کنیم. پیغمبر خدا میگه که الوضوء علی الوضوء نور علی نور فی یوم القیامه. شخصی که تورت داره به خاطر الله تورتی توزه کنه، انشاءالله فردا روز قیامت بالای این نور علی نور میشوه، نور بالای نور میشوه. و میگه حضرت عمر بود که بارک الله یا جلیل واقعا آدم زیرک ذکی و با عقل است که پیامبر با تو بیعت کرد که هر وقت دیدی که مسلمانان احتیاج به نصیحت دارن، نصیحت خطا از اونها دریغ نداری. همین حضرت واقعا بسیار شخصیتی بزرگ بود. روایت میکنه میگه کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی صدر نهار. حدیث امام مسلم روایت کرده است در صحیحش از ابی جلیل ابن عبدالله. بوری میگه در همین نصف روزی در میانه روز همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم.
و میگه فجاء قوم حفات عرات مشتاب نمار او العبا. نخست میگه یک گروه داخل شدن، یک قوم پای لچ، سری برهنه، لباس ها همه پرگینی. میگه که خچونه پیچوندگی در همین یا متریال از نیمار میگن، مقصد که در یمن آماده میشید، عادتا از پشم تیار میشید. تصور کنه که در هوای گرم، در هوای مقصد آفتابی، شخص اگر لباس پشمی پوشه چقدر براش مشکله، چقدر میخورون عذاب. مقلدی سیوف کمربند ندارن، میگه شمشیراشو را گرفتیم به هم یک بند عادی در میانشو بستیم. عامتهم من مزر بل کلهم من مزر. میگه که اینا اکثرش همه از قبیله مزر بودن، حتی میگه شاید همش ای مزر باشن. این قبیله مزر یا قبیله به حسیر شمار بدن اما حجاز. میگه فتمع عروج رسول الله صلی الله علیه و سلم لما رأى به من الفاقه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه حال اونا را دید، کمبغلی و فقر اونا را دید، چهرهش دیگرگون شد، همین قدر زیر کشید که اونم مسلمان حقیقی حقیقتا میبینن وقتی که یک شخصی در مشکلی گرفته و از حال زارش میبینن، خوابشون میبرن. یک جوان مرد یا شیر بچه قیصه کرد، اوکی یا چرا گفت تماشا کردم یا زنک در آغال زندگی میکرده است، با همون تای همون چیز همون کنجی همون آغال خطی بسرو خطی یا مور خونه داشته است، او چی داشته است همون تمه گذشته است. میگه دویم در ترس حراس هستیم که همون مور نگذم و تاری گریه کرده یا زنک گفت زده است. با خدا قسم دیگه شو خوابون نبود، شو خوابون نبود. میره و مرد خدا و یک خانه میخره و همون بودم در هدیه میکنه. ایره ببینه ایره پیروی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن. این خیلی جوان مردو را فرد روز قیامت انشاءالله رسول خدا صلی الله علیه و سلم از حوض کوثر سیراب میگردونه و در جنت هم همنشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم محشور میشه. حضرت خودش همین خیلی عادت داشت، میگه وقتی همون حال زور و کمبغلی و مردم دید، چهرهش دیگرگون شد. میگه فدخل بیتن، خونه در اومد. میگه شاید در خونه در اومد گریه کرد، او در بیرون گریه نکرد که او دیده و نبینن، خونه در اومد و میگه ثم خرج. بعد لحظه میگه باید خونه بر اومد. فامر بلالا فاذن فاقام. حضرت بلال میگه امر کرد. حضرت بلال خست از اون گفت، قومت گفت فصلا. حضرت صلی الله علیه و سلم پیش در اومد، نماز مردم خواند و میگه ثم خطبه. بعد خوندن نماز با یک خطبه گفت. خطبه گفت یعنی موعظه کرد، نصیحت برای قوم را. فقال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الناس اتقوا الله. ای کسایی که ای مردم، اتقوا الله، از خدا بترسید. مقصد که فرد روز قیامت فراموش نکنید. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده. از اون پروردگاری که از یک نفس، همه فرزندای آدمه، همه فرزندای حواه، از یک نفس واحده همه شما را خلق کرده است. از اون پروردگار بترسید. میگه همین سوره را، همین آیت تو آخرش خون، ان الله کان علیکم رقیبا. آخر همین آیت اومده است که خداوند میگه بیشک پروردگار از همه کارهای شما با خبر و آگاه است، همه را مراقبه میکنه، تمام کارهای شما را میبینه. و آیت الذی فی الحشر، و آیه را که در سوره حشر است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، از خدا بترسید. هر کلمت برای روز فردا، برای روز قیامت و یک آمادگی بگیره، از خدا بترسه که خدای بزرگ همه همین را براتون میکشه. خداوند از همه همین که واقف و آگاه است. بعد حضرت امر کرد، گفت تصدق رجل من دیناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتی قال ولو بشق تمره. هر کدومت گفت برای همین
пайвандо барои ҳамин мусалмоное ки камбағала хашуқ ҳастанд хайр садақа кунед. касе динор дорад динор бита, касе дирҳам дорад дирҳам бита. динорш тангаи тилора мегӯянд, дирҳам тангаи нуқрара. касе либоси зиёдатӣ дорад либосои зиёдатиша биёра бита. касе ки масалан гандам дорад ҷаву гандам биёра. касе хирмо дорад хирмо биёра. ҳатто агар ҳеҷ чирам ки надошта боша ҳамин ними хирмо агар боша ними як донаи хирмо ҳамонро биёре. хайр кунед дар ҳаққи бародаратон. баъд мега ки ана фараайту раҷулан мин алансор фаҷоа раҷулун мин алансор кодат мега бисурратин кодат каффуҳу таъҷизу анҳо бал қад аҷазат. ҳамин вақт мега як нафар ансори хонаш рафта, ай хонаш як халтада дирам доштааст. ҳамон дирам ҳамита дар кафи дасташ гирифтааст гирифта овардааст. ҳамин қаввазбине ҳаст мега ака дирам тангаи нақрара мега намедунам уҷа чанд нақра будааст ки мега ҳамин дасташ дигар қувват накард. ахир ҳамин дасташ қувват накард даста кафидаш мега гирифта овард. сума татобаъаҳу ннос. баъд мардум мега ба ҳамин пайравӣ карданд. мега ҳатто раайту қавман мин аthawби ва қавман мин атаом. ҳамин баъди як лаҳза дидам ки аллакай як тӯда либос ҷамъ шидааст, як тӯдаи дига як ҷои дига таом барои ҳамин мардуми камбағал. ва мега фараайту расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллама дидам ятаҳаллал каана ала ваҷҳиҳи заҳаб ав каана ваҷҳаҳу музаҳҳабатун. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллама дидам мега шукуфт. ҳамитар айруш дигар барқ биромад. ҳамин мегуфт диго ки даруш ови тилора шакидаги бошад. ҳамон хел рӯшан шид, чеҳраш кушода шид вақте ки ҷувонмардии мардама дид. ва мега ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам ба ҳама муроҷиат кард. гуфт ман санна фил исломи суннатан ҳасанатан фалаҳу аҷруҳо ва аҷру ман амила биҳо мин ғайри ан янқуса мин уҷурихим шайъун. ҳар касе дар ислом як амали хайреро анҷом медиҳад, як кори хайреро, як кореро ки мардум ба ӯ тақлид кунанд, кори хайр боша, ҳам иншоалло савоби кардагиша мегирад, ҳам савоби касоеро ки ба ин тақлид кардаву ҳамин амали хайрро анҷом медиҳанд. аз ҳисоби ино не и одамое мекунанд ҳар кадомаш ҳақиқатша мегирад, аммо ҳамон одаме ки сабабгори ҳамин корҳои хайр мешавад ба саршумори ҳар касе ки ҳамон кори хайрро анҷом медиҳад худованд амр мекунад дар ҳумаи аъмолаш аҷру савоб навишта бошад. ва ман санна фил исломи суннатан сайиъатан кона алайҳи визруҳо ва визру ман амила биҳо мин ғайри ан янқуса мин авзорихим шайъун. ва ҳар касе ки дар ислом як кори баде, як кори нохубе, як кори нохушеро ворид мекунад, ҳам гуноҳи кардагиша мегирад ва ҳам гуноҳи касоеро ки бо ба ин бадбахт тақлид кардаву аз пиштиҳа мемираванд. аз ҳисоби гуноҳои оно не, оно гуноҳошро мегиранд, номаи аъмолшу мақсад ки ҳамин гуноҳо навишта шавад. ира бубинед. худо баракатаи бодари мо ҷура бега як амали хайри хуб дорад. аммо вақтое ки раҳмати бародаршам зинда буд, мақсад яки ҳамтари суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам пеши назаршон меояд. мусалмононро даъват мекунанд, дӯстонро даъват мекунанд. иншоалло кор ҳама ба хотири аллоҳ аст. кор ҳама ба хотири аллоҳ аст. пеши парвардигор ҳар коре ки ба хотири аллоҳ бошад бениҳоят аҷру подоши бузург дорад, хеле аҷру савоб дорад. ҳамин марди ҳақиқӣ касе ҳаста ки ҳамеша саъй мекунад ки ба охирати худша чизе роӣ кунад, фақат дунёша фикр накунад, фикри гӯша кунад, фикри қиёмату охиратша кунад. агар накунӣ ай ту ҷоҳилтар касе нестай. ҳақиқатан ҳама мирандааст. ҳеҷ ка ҳамроҳи худаш молу сарвати дунёро гирифта бурда наметавонад. ҳазрати абдулло ибни шихир ривоят мекунад, мега назди пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам омаду ки қуръон дар дасташ суд. қуръонам дар ҳоҷат там надошт ҳазрат, вақт мусҳафам набуд. ҳазрат мега тиловат кардестай, қуръон хондестай, шояд аз ҳифз бошад. сураи такосура алҳакуму такасур ҳатто зуртумул мақобир. шуморо мега ғофил кард худованд, ҳирси зиёдаҷӯӣ, ҳирси ҳамин молу сарват ҷамъ кардан, то ин ки қабристона зиёрат карде, то ин ки мурдеву мурда дар қабр монданд. то
дар асбоби нузули ин оят сухан зиёд аст. Ҳатто меган дар қабилаи ҷанг ҳамин даъво ҷанҷол шушид ки шумораи мо зиёдтар аст, у тараф гуфтанд ки не мо зиёдтар ҳастем. вақте ҳисоб кардан як тараф камтар меомад, ҳамое ки камтар шуданд гуфтанд дар ҳамин ҷанги охир аз мо шаҳидо зиёдтар шуд, биёем барем ябора қабрура ҳисоб кунем да, шумо дар маҷмӯаи шумо зиёдтар. то ин дараҷара ҷоҳил шидиянд ки барои ифтихори дунё шуда мега ҳатто рафтед қабрура зиёрат кардем, қабрура шуморат кардем. ё кае ки мурдем дар қабр мондам ту баъд огоҳу бохабар шудем. аз аҷал бехабаронро хабар ояд вақте, дар лаҳад беадабонро адаб ояд рӯзе. ман мега ҳазрат вақте мо равид гуфт яқулу ибну одам моли моли. ҳамин фарзанди одам доим гапша меяд, инаи моли май, инаи замини май, ин хонаи май, ин мошини май. ва ҳал лака я ибна одама мин молик илло мо акалта фаафнайт ав лабиста фааблайт ав тасаддақта фаамзайт. ای فرزند آدم تو مولی خواه داری، مولی تو اونمو مقصد همون چیزی هسته که حوزی خوردی یک چند لحظه پس میرای در حجت خونه میبروریش، همین خیلی بدبوی هسته که باید پیشش میگریزی. خدا رحمت کنه شیخ ابو سعید روایت میکنن یه روز میگه قطعی مریدوش رفته سرده که کدوم بی ادمه در همین راه مردم نجاست کدام داری دیدن هی شنگرید شبا بی عقل گفتن کی باشه همه بدیش قبیله رفتن. حضرت همین تا دیگه کرده ایستودن و گفتن حضرت اخی در همون نجاست چی دیدیم تو ای تحت دل نگاه کرده ایستادی. نو همین خیال کردم که همین طرف من گفت زده ایسته که همین فرزند آدم در ناشکر و بی عقل کسی نیست. همین یه روز پیش من هم عزیزی بدم برای ایو که به خاطر من شده حق همدیگر را میخوردن، همدیگر را فریب نیرنگ میکردن، با یک عزت اکرام در بلوی دسترخوانشو گذاشته بودن. این هم یک روز همصحبتی قطعی فرزند آدم سبب اون شد که به این همین نجاست بو بدل شد. همین بگه همین نجاست سیمان هم خیلی گفته است که این هم یک روز قطعی همین فرزند آدم شریک شدم، رفیقی فرزند آدم به همین درجه آورده رسوندن. همین فرزند آدم همین ایوخی که چی بگه فخر میکنی این مولی مای مولی تا همون چیزی هست که این همین حوزی خوردی روز دیگه میرای در حجت خونه میبروریش ای او دا بدبوتر و نچیستر چیزی نیست. او لبیست فابلایت مولی تو اونمو لباسی هست که در بدنت پوشیده شاید که بعد چند مدت با تو رو پد مبادل شود. دیگه هم زن تا میگوی که زنک دیگه میره یکی برای اون پرشکی استفاده میشود میگه دیگه خاک استفاده نمیشه رشتهاش برمدستی هیچ کار نمیاد. مولی تو همون خیرات و احساناتی تو او تصدقت فامزید که برای آخرت رای کردی و البته میان به تو میرسه. شد با اون جوان مرده که همین را فراموش نمیکنه، همیشه در ذهنش هسته که مقصد که به همون فکری آخرت من بکنم حتما روزی میشه که آخر مقصد از همه این نعمتو سوال کرده میشم. از انفاق فی سبیل الله در بهتر خوبتر چیه؟ آدم عاقل از پند نصیحت ها عبرت میگیره. آدم عاقل از همین زندگی و حیات عبرت میگیره. چی بسید کسایی هستن که نخوردن نه استفاده کرده تونستن جمع کردن مردن برفتن کما میخره شد حساب کتاب در کده شده. برای آدم عاقل همین کفایه های همین پند نصیحت خودش بسه. حریص در میان رنج تیمار بس جان کنده در کوشید بسیار. یک مردی حریص میگه بسیار جانکنی کرد، ریسکوات کرد در دنیا. با روز و شب زیادت بود کارش که تا دینار شد 300,000. همه شب و روز تورترگوی تورتمیده جان کنده عذاب کشید آخر الامر میگه 300,000 دینار جمع کرد. 300,000 این دینار تنگه کیلو را میگنی 300,000 خیلی پولی کلمه. فزون از 100,000 بود املاک، فزون از 100,000 نقد در خاک، فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. 100,000 داد ندویجمس خرید، زمین خانه و این ندویجمس بسیار قیمتش بلنده، روز بر روز قیمتش نمیگیره. کسی رو بودن نتونه و دینار نیست که دست دکشش بجا کنم گیره براش. 100,000 دیگر نلیچکه
тило дар таи хок гур кард. замони пеш сейфо набуданд. мардум барои он ки ҳамон молшонро аз дасти ҳамин дузду қарақшӣ нигоҳ бидоранд дар зери хок одатан гур мекарданд. тило намепурсаку. 100 ҳазори дигара дар мардум ба ҳамин музорабаву ширкат пул додасту кор мекунанд. ӯ даромад овардистай. шумоли хеш аз ҳад беш медид. сарои хешу мулки хеш медид. ба дил гуфто ки биншина ҳама сол бихӯр хуш то аз ин пас чун шавад ҳол. як рӯз фикр кард эй мардаки хуб ай сарат мона ки ба 7 пишта мерасад. ай масая ки бисёр гафи ёмканӣ нагӯ тоати ибодати худора бики майда майда ай сари ҳами бихӯ камкамак хайр ки чӣ дар дил кард ин андеша ногоҳ даромад зуд азроили ҷонхоҳ. на ваки нақша кашидеста буд ки иншоалло ай пига масҷид мерам кори хайр мекунам ки малакалмавт омад ба саршам бод. вақти аҷалат омад дига охируро таъхир карда нашавад. чӣ азроилро наздик диду ҷаҳон бар чашми худ торик диду. дига дунё дар назараш торика танг шид. тасаввур кунед ки мехезам меравад диагноз супоридан. мегӯянд ту касали рак дорӣ. ҳамин дига айгулӯши чӣ намеравад. як касали андак ба дараҷае метарсанд мардум ки дига хӯрок заҳри баданшон мешавад шавқовшон намебарад. ҳамон вақте ки малакалмавт ҳадид охи ин дунё албатта дар назараш торика танг мешавад. магар медод ҳам 300 ҳазоре ки то маҳлат диҳад як рӯз боре. ҳамин розӣ буд ки 300 ҳазори ҷамъ кардагиша барои як рӯз бита. ба зорӣ гуфт бисёро шуниду набудаш муҳл мақсуде надиду. оя аҷал дар дасти малакалмавт ҳам несте. малакалмавт қобизи арвоҳай маъмурай. аҷал аллакай худои таоло таъин кардагиай. иқа зора кард ки пеши ки зора мекунӣ. малакалмавтро ба ҳила ҳузур натавонӣ ки даст бартобӣ. ба охир гуфт мехоҳам амоне ки то як ҳарф бинвисам замоне. гуфт ҳами зиндагим ҳамин як лаҳзаак вақте ҳастай ки барои ҳамин фарзанд ва барои қавмон ман як васиятак бинависам. як миқдорак бидаст. набоша на айҷо метарам. ликулли умматин аҷал изо ҷоа аҷалуҳум ла ястаъхируна соатан ва ла ястақдимун. ҳамин аз ҳаётиш андака ки дига монда будааст. замонаш дод чандоне ки як ҳарф навишт аз хуни чашми худ ба шингарф. ки хони халқ умру рӯзгоре ки медодам баҳо 300 ҳазоре ки то як соате тонам харидам. ҳе мардум гӯҳоштона дар сартон гирӣ. ба хотири як рӯзу як соат ман омода будам ки 300 ҳазореро ки дар тӯли тамоми ҳаётам рисковат карда ҷамъ кардам ҳамаша битом. ки то як соате тонам харидан набудам ҳеҷ мақсуд аз чахидан. ҳарчанд боло поён паридам ҳеҷ ҳосил нашид. чунин амре шумо гар метавонед накӯ доред қадри он бидонед. касе гар дар чунин амре зиён кард дар он олам тадорок чӣ тавон кард. касе ки дар ҳамин дунё зиён дид айҷо дигар фарду рӯзи қиёматро тадорок карда нашуд. ин дунё мазраа замини кишти охиратай. кӯпруки охиратай. мазрааи охират аст. ҷав кориди ҷав мегирӣ, гандум кориди гандум мегирӣ. ана хушо ба ҳоли ҷавонмарде ки хурд пӯшид қиёматша фаромӯш накунад. дар роҳи худо инфоқа фаромӯш накунад. ҳар чизеро ки садақа кунӣ ҳамон меёд ба ту мерасад. худованд раҳмату мағфират кунад падари марҳуми ҷурабек ҷонам бародари марҳум. худованд дар манзилшо файзу баракот созад. фарзандошонам иншоалло ҳамин фарзанд ба падараш тақлид мекунад. мисли хичон ҷавонмард аҳли хайр ба нону намак меҳмоннавоз ба камол расонад. парвардигор бародареро ки дар ин маҳфили хайр ширкат доранд аз ҷамеи балову газанду вабоҳои аср дар паноҳи ҳавли исматаш маҳфуз бимонанд. худоё оқибати коромро